Ko Elliot Pairata Reid, tētahi o ngā toa eke ngaru o Apopo. Engari, i tera tuatahi o te taumā heke eke ngaru o te ao mā ngā taiohi, e tū mai rā kipiha, tērā o na pukenga te tino whakamātautau riara. I reira a Irena Smith e mātakitaki ana. E tau te wairua o Elliot Pairata Reid o Taranaki i mua i tana eke tuatahi mo te kapa o Aotearoa. Elliot Pairata Reid from New Zealand. Koe nei tana wā kāinga e mātau ana ia ki ngā ngaru o piha. Engari no te putanga atu, he kōrero anō. He'll be a little bit disappointed with how he went today, but we're just super proud of him that he's in the team and just to be a part of this event. Ko ngā whenua o Amerika, Argentina me Indonesia ngā hoariri, a mai te timatanga i puta te ihu o Jake Halstead no Amerika, kia toa. It's a local boy, Elliot Pairata Reid, surfing for New Zealand. He wā anō i whai tūranga tuarua a Elliot, engari ki hai i taia e ia te pupuri. No Indonesia ke te waimarie me te whai wāhi atu ki ngā whiringa whaiti. Kai te aroha atu ki ai i te mea, ko te āhuatanga ki tea e tāua i roto i tērā o ngā whakatata, kāori te tika, kāori te tino tika i runga i taku mōhio ki ana pukenga. He oi anō he oranga anō mo Elliot i roto i tēnei whakataetai. Ka huri atu ki ngā repa charges me ki, mā reira ai orai, engari ko tahi ana ke te oranga e toi ana. A popo katu te wahanga mo ngā wāhine, aha kua keiahi te reiria a Sarah Mason e eke panuku ana. Ko hoki mai te uri o rongo mai wahine me ngā tiawa ki te wā kāinga, hei āwhina i tōna whenua tipu. Kaha, te kapa o Ahitereiria, te tono ki aia. Kai te wepua ngā toa o Ahitereiria e ia. No reire ko Waimare Aotearoa, ko tana āhei, ko tana au ki tana motu o Aotearoa. A tērā wiki tū ai ngā whiringa toa. Irena Smith, Te Karere.